uthi ke Paris ukhona kumnikazi wawo la ngo la endlini zomsakazo nansi ingoma nayi ingoma ifikile ngoba desikhuluma ukuthi nama views awu 11 million kumanje okusho ukuthi le ngoma inelikhulu isasasa sifuna ukuzwa ke manje ukuthi uma usukhuluma ke nomlaleli ke wena ke usumtshela ke ngale ngoma yakho nesifiso sakho sezinto ofuna zenzeke njengoba kuzidedwane okubalekile kakhulu lokho umhlaba cishe uyazi manje ukuthi iParis injenge i-out ngenye ingoma nje hamba phambili kuzana zonke ingoma cishe iphume kulonyaka ngoba iParis uzobheka ukuthi moya ko Spotify kuma chart ihamba phambili even ngisho la kade ngishaya unombolo 1 nje lapho ku top 20 nokumlando oqopheke kakhulu oqopheke ezingeni eliphezulu ngoba lokhu kwathi inhloko masikandakaze ushaye unombolo 1 ku top 20 siyabonga ukhoze FM ngalokho ezandleni ngicabanga ukuthi futhi ke nokhozi laphinde lakhetha kahle futhi laphinde ladomula ingoma ezikhona lapha ku top 20 yalo ukhozi la ifaka khona ngapha futhi ku top 10 yokuhlukanisa unyaka kuyinto enhle kakhulu lokho siyabonga ngiyathemba ukuthi ngoba nguthathile number 1 lapho ku top 20 okhozini ngizophinde futhi nguthathe futhi hayi ukuthi ngizokuthatha senguthathile number 1 ngoba njengamanje sibhizi siyahlela lapha nezinsizwa zakithi lapho masheshisa umfokaso ovamile lapha emdletsheni nezinsizwa omaphanga sihlela ukwenza indumezulu enkulu yomcimbi okuselebrate iSong of the Year emdletsheni emzini impela kaMashanda impela ezansi komuzi nje lapha ngimema impela zonke inhlanga amandiya abesuthu amampondo wena belungu wena bani so bafowethu ngiyacela ukuthi siphele khona ngomhla ka6 evikini nje lokuqala makuhlukana unyaka siyawuhlukanisa unyaka siyabonga futhi kakhulu isupport esinike yona ku 2023 bafowethu lapha ngiyobe ngihlaba inkomo ezu8 okay ngihlaba inkomo ezu8 isiqiwi lapha sithi sizonginikelela ngendlula mitha eyodwa noma nje ngenyatha eyodwa bafowethu kukhona lapha imakhi impisi okokuqala emlandweni ukuthi impisi zithole nje ukutreatwa nje okuhle ngoba ithathwa njengabantu abaphula itulo abalahla ipunu uyabona kodwa impisi zizothola nje ukutreatwa kahle khona lapha emdletsheni bafethu ngomhla ka6 ku January mhla ka6 ku January iyeza iposter nabafethu abaculayo aba bezo celebrate kanye nathi ukuhlukanisa unyaka ngeSong of the Year iParis siyobe sisonke abafethu kakhulu ngiyabonga abafethu emakhaya sivota kanjani but kanjani but sisi ngisho ukuthi sivota kanjani ukuvotela ingoma ukuze abalaleli bekwazi ukuthi bayibeke eqhulwini ukuthi ihlukanisa unyaka hayi ngicabanga ukuthi impendulo yami ngingaba nayiqala ngathi ukhozi la iqalwa le igcina futhi uyabona ngoba kahle ngizokutshela into eseceleni nje angizophuma esihlokweni ngizoba khona ngqo uyabona lapha kahle impela bakhona wena nsizwa yakithi ngicabanga ukuthi uyawazi umlando ngicabanga ukuthi sinoshaka lapha umuntu akasenza ngakhona ilembe leqhamanya amalembe ngokukhalipha angikhumbula ukuthi ushaka kwaqhamuka abantu bakamkhize bamakhela indondo bathi shaka usuyinkunzi impela ke manje kuyoze kube khona ngisho airport eqanjwa ngegama lakho kuthiwa uKing Shaka ngoba wena uyiqhawe uyabo manje mina bafowethu ngimuntu nje ohlukile mina ngiyiqhawe futhi ngiyakwazi lokho futhi ngiyayitshela ngakho ngiyayiqhenya ngakho ngikholelwa ukuthi njoba ngithi nje sine Song of the Year sewuhlukene unyaka iParis isiyo celebrate emdletsheni ngomhla ka6 sephelele ke bafowethu manje abantu bebasavota yini imicikilisho eminingi abavota abantu lokho ngikubuza yonke indaba enginominate kuyona abavota abantu ngoba nje uma sengixokiza la ngiphinde ngixokiza labazothi abantu yelo mqhulo semuzwe ekhuluma lapha samuzwe ekhuluma lapha kwaSigujana FM uyabona so ingcono nje kuba ukuthi abantu benza yonke into efanele uyabona ngoba nakuthi beyibeke 12 million ingoma yami abathunywa yimina uyabo bebethanda ingoma nalapho ekhona la konke lapha nominate khona abavote lokuthiwa bakwenze uyabona kodwa bafowethu mina angeke mina mfowethu mina uqhawe bami buphasiswe umuntu wakagoba ngoba ugogo wakagoba mayithakatha kuyithe ekhaya ngeke ezophasisa ukuthi uya verify manje ukuthi ngempela Mthandeni uyiqhawe lamaqhawe uyabona so ke nje ngiyiqhawe mina nabalandeli bami nabantu abakholelwa kumina abazinkumbi futhi ngiyathanda ukuthi abalandeli bayakwazi ukungibonisa lezi zinto ekuvotwa kuzona ukuthi baningi kangakanani ngoba lapho kuvotwa khona ila uyibona khona ukuthi hawu kanti ngindoda uyabona
yabona ayithi indoda kube iphakethe lakho yabona abavoteke abantu Okay, lithini lakho lokuphetha futhi siyavala? elami lokuphetha libuyela futhi khona lapho ukuthi emdlitsheni ngiyawuhlaba ngiyawulawula bo siya celebrate siyagida siyadansa i song of the year I Paris igcokamelisha emdlitsheni emzini kaMashando lapha ekhaya bafowethu ngiyabonga kakhulu nothando nje lwenuke emakhaya bafowethu impisi ziphathe kahle impisi lapha ngizoyibekela izozeli lazo limhlophe qwa bese ukuthi leke ngeyikhothana ngizoyifakela winilama ngoba mayiyahlangana nezimpisi kuyaxatshana uyabo ngicami ngenyawo njengamanje amabhlunishini ami ngenyawo athi yangena inkosi ngale ngakubona umemeza ko Facebook lapha na ko Instagram ko TikTok ngasho ngathi okay you're right uthi ntambama washo wathi hayi ngiyobe nginayo le hayi noma kanjani sengikhona mabuthelezi ngikhona endlini zomsakazo konakale kakhulu ngiphakathi impela inkulu indaba engize ngayo la inkulu indaba mfethu angizile ngokunye kodwa wena ukhisimuzo uphathe kanjani ke sisakhuluma nje ukuthi inkulu indaba ayi ukhisimuzo ungiphathe kahle kodwa phela ungakhohle ukuthi thina ngithi ukhisimuzo usudlela emgwaqeni ingakho maqala uJanuary sayithi hayi ake senzele wethu ukhisimuzo bese ngekho kulo sihleze sisemgwaqeni inkulu indaba kade ukhuluma ukuthi inkulu indaba nayi indaba yengoma ehlukanisa unyaka sifuna ukungena thina ku 2024 asikwazi ukuyingenela ukhozi lingamemezile ukuthi yona yipi ingoma ezohlukanisa unyaka kuthiwa kuKhozi FM izona station esemthethweni senza behlukanisa unyaka bese kuthiwa abanye kabathule abanye abathule okokuqala nje eMroza sengibabingela labantu ngifisa ukusho ukuthi kuyilithuba leli omele sishayile ihlombe siumaskandi ukuthi kuqokwe ingoma zibe mbili ezimele umkhakha owodwa kaMaskandi siyabona nako gospel bese kubona sikhalela nako hip hop ukhozi sakhala lazizwelwa njengamanje ngithuba lokuthi sibonge sishayile ihlombe ukhozi ukuthi nathi siumaskandi khomba ukukhula endimeni ukuthi sesiyakwazi nathi ukuthi kufakwe ingoma zibe mbili ngithi ke ayikwazi ukwehlula ingoma zehlulwe zibe mbili kumele yodwa kube yona ezohlukanisa unyaka khona ingoma kufanele ihlukanise unyaka iyodwa nje impela umjolo lo mana kusasho njalo ukuthi umjolo ugabe ngani mfethu ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ugabe ngani wawususho kangaka usuthi hayi umjolo kufanele kuhlukanisa unyaka suke umjolo lo suke ngelolo angisho ngamanje ngithe abantu emangiphosta ekseni ngathi ngicela ukuthi uma sengena okhozini bebamba amafoni bonke alright ngifuna bevote bukhoma ngikhona la bese besale sebevota ke sengihambile ngithembe nje ivoti lomlaleli ukuthi uyena umlaleli nomlandeli ovotela lengoma njengoba sazi ukuthi sihlale yo number 1 amaviki azaba amabili angaze ke singaqhamuka umlingo evikini lokugcina sokuthiwa umlingo ongaka ususukaphi ngiyakuzwa kodwa nje wena uthi ubona ukuthi kothi makuthiwa 5 4 3 2 1 bese kwenzeka suke umjolo lo suke ngelolota ama-cricket akhulu bese kusho ama-cricket kusho ama-cricket ngafana ngapha bakuvotela kanjani mfethu abantu ngicela njengamanje bangithaba ababamba amafoni emakhaya abantu ngicela beye endaweni la ukuthunyelwa khona ama-SMS la nje obhalela khona isithandwa sakho noma ubhalela khona umuntu wakini engabuthwela le kahle engabe uyambingelela ufike ubhale lapho ukuthi ingoma bese ushiya isikhala ubhale u-E makuthiwa A-E makuthiwa A-E nakuze ngicishe ngashiya uhlamvu kaDuma makuthiwa A-E ubhala lo uthi ingoma bese uthi E bese uthumela ku W3 W6 5 uthi ingoma bese uyathumela ku W3 W6 5 uthumela ke noma ikangaki ebusuku isemini uyavuka before nje mawuphaphama uphaphamela efonini yakho uyazi wekhuzana kuyenzeka nje usho uthi impela ngizowina uyasho umuntu athi ngiyakhona ngizofika ngimshaya nge-knockout lapha ya uma ngabe kuyodlalwa isibhakela kuficakala ukuthi uyena oseshawe ngo-knockout ake sithi awusawini mfowethu ubona ukuthi kulezi insizwa ngoba phela uqhathwanga nabafanyana nje uma uyibuka zonke njengoba ziwu10 zikanje uyabona ukuthi kunzima lapha ubani ocabanga ukuthi uma kungawinanga wena ubungathi wena hayi ngincamela kuwina usibani bani uyabona la Mroza kuyenzeka lihle ngempela iqiniso kuyenzeka uthola ukuthi uthembile ufike lapha insizwa sekushaya phansi ngoba phela wazi amakhuba lensizwa wazi ithaka kanjani la ithaka khona kodwa ke kuyobe kuyaqala ke emlandweni engathi nje mhlambe engangimisa kabi hayi
Ay iplan ngabe bangenzela iplan impela Ngabe bakwenzela iplan? ngabe khona iplan eyenzakalile uthi ukudlala thekuzini hayi ngabe khona iplan aqhamuke nayo uyena umuntu ombhekile ukuthi ayilo awufuni ukuthi asondele uyena ngemsabayo ngoba akaze ngiqhathwe naye alright imost yabo esinabo lapha sengeke ngaqhathwa nabo ngiyabazi ukuthi akubona abantu abaye benginikeza inkinga angazi ke yena ke uthukuzini ukuthi uphethe siphi ngoba siyazi iplan ayiphethe asiyazi iplan yakhe okay uhamba kanjani ngiyazi ukuthi kuyo yonke indawo uyabizwa ngapha nangaphi izimi kanjani obani abakuqashayo kuma kwenze njani yabona nje ekonakela kakhulu mangisuka la ngiya lapha na edokodweni ngiyoshaya khona kanti ke ngizwe ngeSaturday ngizobe ngilapha na ke eScourt okay eScourt Mtshezi Conference ebese ngiya eMtshezi Music Festival ngifike ngishayina khona kanti ngomhla ka31 ngizobe ngikwigumba fest ngala eBay eMhlathuze Sport Complex bese ngisuka lapho ngiye kwiDurban Fact lela ePeople's Park mangisuka lapho ngiyakwi last dance ngizwile ukuthi igumba fest ithe iunikeza mina 12 o'clock okay kwathiwa ifact iunikeza iplan uthukuzini alright kwase kuthiwa ke ilast dance sebeyobona nabanye okay kusho ukuthi nje kuhlelekile yonke into hayi kuhlelekile ke mlaleli usekhaya nje sizophinde sikhipha amathikithi eGumba Fest ngiyazi ukuthi uyathanda kakhulu ukuthi ube ingxenye yeGumba Fest siphinde futhi sikhipha amathikithi elast dance indaba imi kanjena ke ama bookings ke yonke into mhlawumbe abantu abafisa ukwazi nokukulandela einkundleni zokuxhumana benze kanjani ngicela nje abantu beye lapha na epage lami lika Facebook befike bebhale lapha ukuthi befike beseshe lapha ukuthi Khuzani makwabhala nje uKhuzani uFacebook uswayenza izinto zibelula makwabhala uKhuzani bavele bevelezele uKhuzani ono blue tick eceleni uyena ke impela ke lapho ngangilandela lapha kanti makufuna ukungibhuka kukhona i-email ethi info@indlamlenzeproduction.co.za kodwa ke ngicela ukuthi ama booking njengamanje sesingamukela azosuka ngomhla ka3 yale ngoba kusuka manje kuze kuyovalwa sekonakele abantu ngakhohlwa ukuthi sokuselinso ke imbili mangaphosisi usehlukanisa unyaka abantu asifike nenyakeni omusha sonke siphelele sonke sifike enyakeni omusha siphelele kumnandi kunjeyaya singeneni ngengoma enomlayezo esingamchaza nomuntu ukuthi isho ukuthini iqonda ukuthini iyaqwashisa iyakha yenzani ibalekile lonto le okay konje sivota kanjani usikhumbuze uma sivota ngiyacela abantu emakhaya ngiyazi ukhozi linamandla abantu bazovota uma ungavotanga nembeza wakhe umuntu uNkosi wami uzokhuluma naye uthumela ingoma bese uthumela ku 33665 abantu ngisitela kusuke manje ukukhalima emaye kuze kuyovalwa bevota okay